Наш запрос вице-премьеру Жумангарину. 26 февраля фракция «Ак Жол» озвучила депутатский запрос касательно деятельности иностранных маркетплейсов, поставляющих товары в Казахстан без соответствующей оплаты налогов. 20 марта вы направили нашей фракции ответ, который противоречит реальной ситуации и приведенным в запросе данным объективного контроля Нацбанка, в частности, статистики внешних платежей. При всем уважении не можем согласиться с таким ответом, который вместо анализа реальных данных просто, так сказать, жонглирует цифрами. Первое. Так, на предложение фракции «Ак Жол» о введении обязательной уплаты налогов на иностранные маркетплейсы с доходов, полученных от казахстанских потребителей, правительство утверждает об оплате ими налогов на сумму более 83 миллиардов тенге. Однако эта сумма уплачена ими более чем за 3 года. Если же брать годовые показатели, то, например, в 2023 году зарубежные маркетплейсы оплатили налогов на 24 миллиарда. Между тем, в соответствии со статистикой Нацбанка, внешнеторговый оборот за 2023 год, товары, приобретенные физическими лицами в иностранных интернет-магазинах за тот же год, составили 1 миллиард 104 миллиона долларов США или 505 миллиардов тенге по курсу. Эти цифры приводились в нашем запросе. Но 24 миллиарда от 505 миллиардов – это не 12%, как должно быть при оплате НДС, а всего лишь 4,8%. На самом деле НДС от 500 миллиардов должен был составить 60 миллиардов, а никак не 24. Это же элементарная арифметика, господин вице-премьер. Как можно при таких данных утверждать, будто иностранные торговые площадки оплачивают НДС? Только за 2023 год недобор по НДС иностранных маркетплейсов составил 36 миллиардов или в 2,5 раза меньше положенного. При столь благодушном отношении потери бюджета будут только нарастать. Вызывает вопросы, почему госорганы, которые готовы увеличить налоги на отечественных предпринимателей, сквозь пальцы смотрят на уклонение от налогов со стороны иностранных поставщиков. Считаем, что правительству необходимо занять более принципиальную позицию в защиту казахстанских предпринимателей и наших национальных интересов. Екіншіден, башсыз сауда шегін төмендетуге қатысты сіз Қазақстанның өз бетімен мұндай шешім қабылдай алмайтындығын айтасыз. Бірақ біздің білуімізше, бұл мәселе биыл Еуразиялық экономикалық комиссия алаңында көтерілген. Біздің сондағы өкілдер бұл мәселеде қандай ұстанымда болғанын білуде пайдалы болар еді. Бүгінде Қарғос кеденінде жүздеген азаматтарымыз амалсыздан жүк арқалаушы болып жеке өзімдікі деген желеумен күн сайын бөтеннің тауарын тасып күнін көруге мәжбүр. Қазақстандық өндіріс осындай жосықсыз бәскелістіктен зардап шекпесе, осы адамдарды отандық кәсіпорындарында лайықты жұмыспен, жақсы жалақымен қамту әлдеқайда дұрыс болар еді. Үшіншіден, Ак Жол фракциясының шетелдік маркетплейстерді қазақстандық алаңдармен жеке өндірушілермен ынтымақтасуға міндеттеу туралы ұсынысына сіз олар біздің заңға бағынбайды деп жауап бердіңіз. Ал сонда оларға біздің нарыққа кіру рұқсаты үкіметтің қолында емес пе? Және де пікір алмасу кезінде бұл мүмкіндік түкке тұрмай ма? Біз сауалымызды сол алаңдармен коллаборация туралы келісімге қол жеткізген басқа елдердің мысалдарын келтірдік. Ал ұлттық мүдде үшін күрестен бірден бас тартудың орнына ең болмағанда жетекші маркетплейстерге ұсыныстар жолдап, тиісті келіссөздерді бастаған дұрыс болар еді. Ешқандай әрекетке бармай, әрине ешқандай нәтижеде күтуге болмайды. Өз мүддеміз үшін өзіміз күреспесек, біз кімге керекпіз? Әлде алма піс, аузыма түс деп қарап отырамыз ба? Үкіметтің бұған уақытты жетпесе, тым болмағанда кәсіпкерлер мен депутаттарға осындай келіссөздер жүргізуге мүмкіндік беріңіздер. Осыған байланысты Ак Жол фракциясы біз көтерген мәселелерге қайта оралып, оларды жүзеге асыру мүмкіндіктерін қарастыруды сұрайды. Құрметпен Ак Жол фракциясының депутаттары Перуашев, Еспаева, Иса, Барлыбаев, Ерубаев, Бейсенбаев. Назарларыңызға рахмет.